ingdeng phokebra phokel em hang ke thek katalong Daldalia Ratson Pokemang MP pen CM aphang MSC election aprang nang pachun pitha pusi kachuning lidu BJP tumke hempregamen pen radaphan kachong thui chok pusi khorsing terona koi pipon Karbiang long arat doana phan ini ning klong pen kardom pajilo kardom kopia potsi 20 nang baithalang so ele constituency pen nili MLA thodunang kopma ilitum Karbiang long la pen di mahasau hemprek aputhak nang kachesong arjing glui pen non an sitame chunchi det ajok sinili pini abangso akili galong Thudun nang kok lo, lasi nili independent pen si thudun lo, lasi nang litum la 20 nang baithalang so homosti sil cap kaching honara datum yang si nili phan nang hon nang ching hon pen la bangso jakong nang pidon pen la bangso gona kisan ku la bangso subialong vote nang pipen nang pahai lotang tenili dispura long Karbiang long di mahasau akimang hemprek alam lapen NOC prabjin pen nang pinang popu labang solam pen kisitame nili hadak ning jindun po Kardom pinya daba Abirta long pen nili sami jerbon kilingpi nonar juik tha birtang ton pen Karbi lamera mining kan phokebra phoartarni kechok dipurang sena sarpo auditorium holalong katalon ponahut lamet kuru karlitang longkam teron pen Padmashri Professor Rongbong terang atumaphan Karbi lamera mai anong e kapajirpon Karbi lamera mai ingdeng phokebra phok kechok ahut anke Karbi lamet arani hokponsi lamera mai phu hidinat rongpia hinpen lamain turponlo sayang deng apora teng pen deng ponsi porphai kre simalom KLA mahang kapathek chenga bangphu lamet kuru karitang longkam teron bang so pirthe pen avedet setame alangli phansi lamet kuru hokpon pen asopo arun teron arideng si KLA mai phu hidinat rongpia hin pen si nong e pajodunlo lason si Karbi lamet anong e lake KLA kongchun bang kemancheng Padmashri Professor Rongbong terang aphanta nong e piponlo Bangso amai long lamet amai abitisar sinkro pendang lo ke ongdong lamet po lamet piatum ta chitong do dipualong ingdeng phokebra phokkel em hangge thekarni katalon pona son thak thaksi aro arim jasemet hanjang langso kel e rotum ta talon do Tidak, orang ini pada jual kusta orang lah. Abun jam tu cuma tu tu ni. Ini kalau dah kere ni, kalau kita ni, mana kau kene tu denan ni lagi. Ram tak kita ber. Coba lu, coba lu deh. Hiri kita bang ini amunnya ada opinion yang jadi lo. Aku perihal pihak ada nampak tu. Kene mandu kimia juga kopi lagi. Non kali. Ang something amse ki yer mandu kimi. So mandu kimia jupen kita kopi non adalah. Alang kita nyorong. Lahai matasi pulau kopi asam se nelipan district council autonomous council sorta. Alang independent nelipan hemi home. Kita beri. Roshan Hansay report Karbiang live. Daldali hawar long kedo rongthom kebra kithom arat nonpu anta kaching thuramu kapapidun hubajok pini daldali timungarong pathuak lamalong pherangke amai phaponsi towar lang medical sub center police outpost apen high school kewangji MSC election aprang kipipon vekjaphan SGB bura hanse hinpen kachuni report Dhansari constituency Daldali hawar non anta kaching thuramu kapapidun hubajok non MLA kilik aprang ajata sonle council atung nangrap thek thei pusitame kewangji MSC election aprang ke kinang sot ason amung anke nangrap vek nangji pusi rong asor kedo an thur pak pen pherangkia mai kapadu ponahut MP Horen Singh Be pen Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Long hanga tumaphan kachuning rialam thei chepaklang po Nitung kachuning kantung la pono Daldali hawar itung kote nitung sorkari kambora rongas atumno kadok kawetatu nasi nili kacuni kang tunggi ilapu itu. Rong kan dulu. Rong
ถมแก้บักดุยปฏิปุ้งเป็นเจงล็อกแกฮอกนี่ตุ้งกิจุดแกโดดุลิแกลูเรียนโซลุกิจุดามการการงแกแล้วสะดังนี่ตุ้งพันน้องพุทธะเดบลอบิน้องพุทธะริงตาเบมีว่าอุตละแกนี่ตุ้งโดนุละบังอุติปุกตังบลางอาเบตัวอาเบสกูลอาเบฮอสพิทอลอาเบธานาอาเบนี่ตุ้งลาเป็นลาสวาจอนี่ตุ้งนองhidup ma kisung aso si dukoklo toa nang pinane ada guntar nang bonako ningkan kol thomke pen ma tuni sona pichot iti angke puka hinu puka selam ke satuan itu noputa hoili kang lapu anar ni pen dol-doli arartum penang anak kisung cecak nanglo bonta nilitum madu somja po phanta kapasiksak avilang lasi nilitum pini labang so pherang kya mai longpen kapachini pon kangtung lake towar lang medical sub center police outpost and high school daldali arara tumapan kipi pon vekcha pansi chuni ripondo lapen kachuni ripona teng nang pipon pedet pulote kewang jilang arni nilitum daldali arat kedo an thur taksi council of hansetame chesong ponang kokpo puta sgb bura hanse hinpen pachini pon Roshan Hanse report Karbiang Long Live non do bok Assam Assembly la so kang wai la so long ta ton ni nong bothalang so MLA a consensus punang ko lo la so consensus pen ke Bharatiya Janata Party ni le pansi dak party sap nang wai pon lo ate ni li MLA election do bom pen so election pen kado we rat ahir jumeนี่พันไอ้จุเมเป็นกันลองลูกโปรตั้งเตะนี่เลยสว่างห้อยเป็นนี่เลยอาสามเซมเลียเทคโนโลยีอาบางแกนิ่งๆอารมณ์จิสิกปนบางแกการเบี่ยงลองอันนี้ถึงกลุ่มกระหังตอนมาสเตตุปุตเออาสามเซมเลียเทคโนโลยีอาจจะตายลองแกแกล้มปนกันนี่เย่ปนอย่างยี่อาสอนกันด้วยอาบางแกนี่เลยอภัยทิ้งเลยปนนั้นpada tin le punal ta ni le so ke klam ponji apa ni ka bori pon pado ponji Ningkan surhini ra inquiry sia parman Assam Assembly kilik manifesto along article 244A puthak na hok tak ke tokpon kavedet ke hemprek amen pen rarapan kapachubai binong lupusi pherangkia mailong jaka samai phu khorsing teron akoi pipon Jasamet Pini District Press Club of Karbiang Long Sa Hemalong Tong Sekot Jaka Samai Phu Khorsing Teron Hinpen Pherangkia Mai Kepha Pon Lake Nona Pong Assam Assembly Kilik Kapado Pon Chehut BJP Asong to Manifesto Long Kapaklang Pon Har Phokepra Isia Long Karbiang Long Aparman Jasamet Article 244A Puthak Na Hokta Ke Tok Monari La So Teng Pen Langdam Lo Pulote Lake Karbiang Long Radapan Kapachubayang Tek Dak BJP Racharya Songatum Hemprek Amendment Radamai Pialong Vote Johang Ibom Anparta Hemprek Amendment Vote for Article 244A Vote for Peace, Unity and Development Puketok Nangjia Chapong Donia Venik Lage Karbiang Longaratu Arjunang Kokupusi Jaka Samai Pu Khorsing Teron Akoi Pipo Ini lo alam ke dopik lo ke sungai dopik lo kita major lapen ke long standing issue ke autonomous state hai lapen ini tu ma parti doan sita me Congress sita BJP sita kapre ka parti tum sita me autonomous state alam ke amaitin lapen ke along tin sita amaitin along sita labang so alam mang ke ningje pon bom sita nona bang ke ahok pet ke claim nang ya bur bang ke lum theklong leader ason si theklong lo la si BJP tum labang so har khok ke praisia manifesto long state pen kapre klang la so far Phokepra Asia manifesto lo mangke dake autonomous state alam abi sita ili tumapan
team Karbi Anglong BJP state leader lapen ke district leader tum sita me arni bang sita la autonomous state alang si ili tum panet hambo la si la bang ke Karbi Anglong ili tum Karbi Arat aphan just met pete Karbi Arat aphan kechong thui ason si man labang so state pen kapeklang labang so manifesto along ta ilitum Karbi Anglong a BJP leader atumba labang so manifesto long ke job duni ke thap duni aphan alang litum thekte delo fail delo mate borhi delo so lam bang signal klang lo alang likaning je ponto tengke halapu congress ratcharia song atumpen manifesto ka paklang pona tengke ingdengi sialong ke article 244a putak ke tok pon chom du puta pachini po bangso pherang ke amai ka padwalong komania party aphan abi ki dun lapen ka khinde dun pu aphan kan bon ta karbia khay tum ajak dinglui pena kema non ke dobama sarkar BJP tum a manifesto alualong article 244a putak ke tok pon pedek ke karbia khay phan isi ka phere me meang theklu Lasinon ke wangji MLA kilik ahut angke methang avot chi jogdun dia prang matha pamisi jogdunang poputa jakka samai pu khorsing teron Karbi Anglong arara tumaphan pachini po anparta kedam tang therepo nipain koyarni kopili constituency MSc Pawan Kumar Rai ahin pen pherangkia mailong kaning jepon bokajan LSC MLA Dr Numal Mumin Karbia hotura saisi ke claim bu akoi kipiang thek nang paklang tha pu phuta kedam tang ning kan surhini ra trainer ke baning kan aru chiklo nipainer ke barni governor Jagadish Mukhi arideng tok jirpen kipidamalu aputhakta MSc Rai aphan lamboi pidu most probably 21 তারিখ হব এটু মাহৰ 21 তাৰিখে কপিলি সমষ্টিৰ MSc পৱন কুমাৰ ৰায় এখন প্ৰেছ সভা পাতিছিল এই প্ৰেছ সভাত প্ৰেছ কনফাৰেন্সত তেখেতে এটা কথা কৈছিল বোকাজানৰ কথা বোকাজানৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ যেটো ক্যান্ডিডেট সেইটো ক্যান্ডিডেটে anti tribal কাম কৰি থকা বুলি তেখেতে কৈছে কিন্তু হে ডক্টৰ মুমিনে যে anti tribal হয় তাৰ এটা প্ৰমাণ দিবলৈ তেখেতে দাবী কৰিছিল ডিমান্ড কৰিছিল আৰু হে প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ ভিডিও ক্লিপিংটো বোধহয় আপোনালোকেও দেখিছে গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজেও দেখিছে তাত ডক্টৰ মুমিন যে anti ট্ৰাইবেলৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছে ট্ৰাইবেলৰ ইউনিটিৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছে সেই এভিডেন্সটো আমি পৱন কুমাৰক দেখুৱাবলৈ আপোনালোকৰ থ্ৰুদি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো এইটো হ'ল 2018 চনৰ মে মাহৰ 8 তাৰিখে অসমৰ গভৰ্ণৰলৈ লিখা তেখেতৰ চিঠি সেই চিঠিৰ কিছুমান ফ্ৰেজ কিছুমান ল্যাঙ্গুৱেজ তেখেতে যেটো ইউজ কৰিছে সেই ভাষা মতে তেখেত অকল ট্ৰাইবেল বিৰোধী বুলিয়ে নহয় হেতু ক'বলৈ গ'লে কি হয় আমি যদি কম তেনেহলে যে আন্টি কাৰ্বি বুলিও হোৱাৰ থল আছে এই কথাটো আমি পৱন কুমাৰ ৰায় বুজাবলৈ জনাবলৈ আজি এই প্ৰেছৰ যোগে আপোনালোকৰ যোগেদি এই কথাটো আমি Assam Assembly Kilik Manifesto along Article 244A Dr Numal Mumin Lapuson Khaya Putak Lam Kapaklangke Karbi Anglong Hampang Asongpen Momota Chisong Bom Jiputa Jakka Samai Putiron Pangdakpo Roshan Hansi report Karbi Anglong Live Dipurong supi langmili harnat terang rong mekar jitrong par achor Rita rong hang pi keso thekti ka jok dowai mu ka chona muwe CM tuliram rong hang phansi Rita rong hang pi kirap ka chohang Rita rong hang pi ajak ding clear ni pen keso kapangji thur down e lam taning jen e keso kachulong lo ka jok ahema soratum keso kachilang je phan kisung thektik po Abirta arjulong si langmili ke se branch mai phu jensing rong par kahumri da mahut Rita rong hang pi achor jitrong par hin pen kachuning ria tengke neli hema sora phan kapami je phan pura sikai sihini vet kabirtia tangkata padam erlu lapen nonambangke dowai mu ke nam je phan ta ija konga bederlu
lasi keso kachelang jiapan Karbi Anglong Autonomous Council CM Turiram Ronghang anparta Karbi Anglong arat kethe kiding akhia dat ke doatum ningreng mereng nopen nangrap ithapusi kachuningri padupon Kumane ningke me abang phubang phia tum jongsi nangke rabdun japan aning ke hangdo pulote 8099 718 387 mobile number along nang humri ek tame puta achor rong pharasang ho kachuningri padutu News report Roshan Hanse Karbi Anglong Live Tangte pinya daba birta ke lapuan si kang tonik lo dome thak me kardong